WhatsApp my people nk'ibisanzwe ni Kenny Easy tuba dukomeje gukurikirana kuri platform zigiye zitandukanye aba Instagram, TikTok, Facebook na YouTube channel. Kora follow kuri TikTok, kore na subscribe niba ari kuri YouTube channel ugeze, niba uri mushyashya kuri izi account zacu ukande na like by'umwihariko kuri video, utagenda udasize comment, wandike muri comment video wifuza ko twaza gukoreraho ubutaha. Uyu munsi ngiye kukubwira amakuru meza cyane agezweho, ndaza kukubwira ko uwitwa Nyambo yaje kuba agera mu murenge asezerana imbere y'amategeko n'umugabo. Nyambo ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa ukurikiranwa ku rukuta rwa YouTube n'abantu batari bakeya cyane, ni umukobwa ufite abasubscribers basaga 47,000 ku rukuta rwa YouTube. Kugira ngo nkumenyeshe ko ubu ngubu yamaze kuba yajya mu murenge gusezerana imbere y'amategeko we n'umukunzi we. Okay, izo nkuru zigiye zitandukanye n'izindi nyinshi cyane tugenda tuzisanga kuri Kenny Easy cyangwa Kenny Easy Entertainment, yaba TikTok, Instagram, kwa follow, subscribe by'umwihariko kandi na like kuri video kugira ngo ugere ku bantu benshi barimo kumwe na Kenny Easy. Ndabakunda cyane, loud and clear. Ciao ciao.